Elisa Conradie o qetetse ho bona a phela ka hora ya borobedi hoseng kgweding ya Hlakola ka 2020. Ngwana bo mofu o re leqeba la poloa ya ngwana bo le ntse le sofole. Ke thabetse kahlolo ena hobane o natlile ho etsa seo a neng a se etse Mmae. Ha ka hloka la tjhankaneng re tla mmoloka. Baahi ba Ritchie ba amohetse kahlolo ena ya Lekgotla ka diatla tse mofuthu. In the near future, those who are still waiting to do this very same thing are being warned. It will never bring the person back, but at least he's going to be out of the community and nobody has to see him. Centre e tshetsang mahlatsipa ya ratanang le yona e sale e ema ba lelapa nokeng dinakong tsena tse mahlonoko. We are feeling very good because justice has been served. Because it's not always easy. We have to go to courts, we do petitions. Le ha ho ja toka e phethahetse, boholo ba baahi ba setse ba ipotsa hore ebe ke eng e susumeditseng Paul ho etsa ketso tsena tse soto ho Mmae.